Kunento engiyitshela uNkulunkulu namhlanje usuku umhla ka7 October 2025 uthe uNkulunkulu Somizi Mhlongo buyani Somizi Mhlongo wathi ngiyafunga ngiyagomela lonyaka uzophela uSomizi Mhlongo engasayona igame uSomizi Mhlongo uzobedlalela i-team yamadoda uyobe nama feelings abantu besifazana shame on you my gays ebeyishaya isifuba ngoSomizi Somizi is gone into emnandi uthe uNkulunkulu nakuyena zikode bese ngifikile mina ngiyena ku brother Enigma ngithi uJesu athi ngithi uNkulunkulu uthe sungamphikisa ke wena wami uNkulunkulu kodwa wami uNkulunkulu akakhuluma manga uSomizi njengoba ngikhuluma kanje ngiyazi ukuthi uzongiphikisa hayi ngoba ephikisa mina kodwa uyobe ephikisa lo uNkulunkulu okumina ayifihle into ebesazi kahle ukuthi yebo vela ngisenawo ama feelings amadoda usho uNkulunkulu kimi uthe the one Somizi buyani Mhlongo unyaka ka2025 uzophela engaseyona igame kwaphela lo nyaka uSomizi uyobe zenzisa angisebenzi mina indaba yokuthi uJesu athi uJesu athi yeyi wena madle bakho suka la khuluma thina manje ubone yini nale prophet ukuthi hey 23 kuzoba mnyama khuluma ngoSomizi Mhlongo buyani Somizi Mhlongo lo nyaka uzophela engayona igame. Hello, hi, welcome to Umgosa Samzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Lona ngizekode uyakhuluma uzekode ukuthi kunendo la iboniswe uNkulunkulu uNkulunkulu umbonise ukuthi uSomizi Mhlongo kuyothi kuphela lo mnyaka yoba ngasesiso sitabane uthi akafuni kena kufaniswa na Enigma kube akhuluma into ngazuthi akekho show ngayathi uJesu uthi yena untshela ngqo emehlweni into latshela uNkulunkulu yena from the horse's mouth Nkosi yami wamtshela ukuthi Somizi kuyothi kuphela iminyaka uyoba ngasasiso sitabane banabaningi bamcommentile ke lapha like yaposted ngudlento oqhumana abasho ukuthi hayibo wena nje ucloud chaser yikho nje indzaba yakho some saying ukuthi udlala ngathi some saying ukuthi we cannot wait labanye bebasho nokusho ukuthi hey ngathi sesiyabona seka straight Somizi sekangibabula ekhaya but anyway bakhona ke laba bebamthemba basho ukuthi bona bayibelieve lendo la ishoko usikode iliciniso some saying ukuthi they cannot wait Nkosi yami yeah sonke we cannot wait sifuna kubona ukuthi by January 2026 Somizi utobe seka nemfati one girlfriend smart ukuthi Somizi vele has no longer gay hey ngoba maningi ma prophecy la vini la hamba nje nyalo bantu ba prophet azuma nyalo uNkulunkulu batshele lokhu but anyway angeke sizithune manga ngeke sizithune manga. Let's just wait and see. Please do comment what you think below down on the comment section. I'll see you in the next time. I'm signing out. Goodbye.